Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona le channel ehamba phambili inkezo mina kuveza untuthu ungakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlabe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wengenza kwethu nabana ngaphandle mhlawumbe siphathe mhlawumbe indaba ezihamba phambili ngiphathile udaba olithinta intokazi ULwah Ndlunkulu kuzokhumbula kule ntokazi eshisa izikhotha lapha ke ikhipha ingoma nensizwa umthandeni umfoka amanqele ethi iParis le ngoma ke enza kahle kakhulu einkundleni zokuxhumana kubalwa lapha ke indaba kwa YouTube ukuthi ke ipsi lapha ku 8 million views wabantu nje asibakethi bayibuka bayiphindelela le ngoma ngendlela nje emnandi ngale ngoma futhi ke esicacela nombani ukuthi ke iphakathi shiqa engomeni ezikwi top 10 engoma ezohlukanisa lapha ke unyaka lapha kule ngoma ke kwaziyo ukuthi ke ingoma impela esingase sinqamule ngayo unyaka ka2023 sibonile ke ngaza kwethu ke isithombe trend enkundleni zokuxhumana sentokazi ULwah Ndlunkulu lapha ku Tatoo engalweni lapha ke edwebe isikhova lapha ngazi ke noma inyoni lena noma isikhova kodwa ke ezami lapha abahlaziya bayimele ingqole zangempela lapha nabamathandi bomculo kamaskande lapha bayikhuluma ke le ndaba ukuthi ke engathi impela iGcokama elisha impela likhona ukwenzakalayo lapha naye nentokazi isiza impela yasidweba lapha engalweni isikhova kangazi ke noma le Tatoo nganza kwethu iTatoo endala engakabi khona lento yabo nomthandeni okanye mhlamba into yamanje ngoba nakho ULwah esechazwe iGcokama elisha ULwah Ndlunkulu mfethu cela usichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani ngale Tatoo sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nesikhova naku sibona isikhova sesindize engalweni zakhe lapha ULwah umntaka Ndlunkulu intokazi yakamtshali sitshele ke lapha ke ukuthi kwenzakalani ngaza ukuthi ke mina ngifisa ukuzwa lakho uvo lapha na comment section ukuthi mhlambe luthino lakho ovunga lolu daba mina ngaza ukuthi ngilasibone sengifuna ukuzwa lakho uvo ngalolu daba kodwa ngithembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.